Pharakano le ditiro di ne di emitse se ke jaaka baagi ba ne ba dira ditshupetso. Ba re maemo a ka se tswelele jaaka tlwaelo e tswa meiara yo o neng a dira ka natla a bolailwe setlhogo. Ba batla gore balatofadiwa ba seke ba neelwa beile. Le fa go le jalo ditshupetso di tlogetse bareki ba gaeletswe. I'm from Joburg. I came here yesterday to apply for my child's ID. So I found out the Home Affairs is not working. I walked to town from Jimmy Jones village to go to the bank to block my bank card as it has been stolen. When I got to town, I saw a notification that 340 rand had been withdrawn from my account and I can't get help because the bank is closed. Badiri ba mabenkele ba tshwenyegile ka ntlha ya fa bare ditshupetso tse di tsweletseng di ka baka gore bangwe ba bone ba latlhegelwe ke ditiro. We're always closing our store, so meaning that we're not selling anything. And if you know about the store, if you're not selling anything, you're not getting any pay. Kwa kgotlatshekelo kopo ya beile ya ga Wiseman Baloi le Isaac Modau e buseditswe morago go fitlha ka Labotlhano. Balatofadiwa ba bangwe a bataka le molautsi Shumani Nemadozi le Chiane o Monyai ba latofaditswe semmuso. Tsheko e beetswe dibeke di le 2 mme e tla simolola ka di 29 tsa Motsheganong ngwaga yo o latelang kwa kgotlatshekelo-kgolo ya Polokwane. Ba lelapa la ga Malamulele ba tlhagisitse matshwenyego a gore mologale mena wa polao ga ise a tshwarwe. As a family, we feel the case is not moving forward. There's always talk of people being masterminds behind the crime, but to this day, none of them have been arrested. Mongwe le mongwe wa balatofadiwa ba le batlhano o lebano ke tatofatso e le nngwe ya polao, e le nngwe ya maiteko a polao le e le nngwe ya lemena la polao, ga mmogo le ya go nna le tlhobolo le matlhatlhela e se ka fa molaong le tatofatso ya kgotoso.